Ino ni barabara ya kuma Murang'a guthie Kiria-ini iria ikoretwo iri maithori hari ahuthiri kwa ihinda iraya. Barabara iria thirikari yugite ni kwambiriria guthondekwo ari njira ya kugacirithia ukui mwena uyu. Kuona barabara ino ni ngunderu muno ni gukorwo ikihingwo kuhe kanya mwene kandarathi kumithondeka. Samuel Omondi ni umwe wa aria megukorwo wakini wa barabara ino. Tulipeana target ya 3 kilometers first, hiyo ndio tuko nayo sasa yenye tumefunga. Tunataka tuweke lami hiyo 3 kilometers kwanza, then tutafungua, then to prepare another 3 kilometers ahead. So watu wa hii 3 kilometers ya kwanza watapata ku access hii 3 meters ya kwanza. Omondi akiuga barabara ino ni ngunderu makiria na ni gukorwo ikiaramio. It was like 5 meters, lakini sasa tumeimprove to 7.6 meters. Naweza sema watu wa hii area itakuwa ni faida kwao kwa sababu means of transport itakuwa bit easier kwao. Aikari amwe na uyu aria mahuthagira barabara ino mari na mawoni ngurani megie guthondekwo gwa barabara ino. Tucokeire thirikari itu ngatho muno ni undu wa gututhondekera bara ino, tondu bara ino rari njuru muno, negakorwo na ngari nyingi muno, muhatikano muingi muno wa ngari. Na riu thaici irathondekwo wega undu turathie munywe tuteku rigirika marima-ini tutekugithio ni nduthi. No ciumia ithatu tu barabara ino ya kuma Murang'a guthie Kiria-ini ikorwo ikihingurwo wona mwene kandarathi ino arikia kuruta wira wake. Wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Maguru. Ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi.